obisa munene ula ungamete uthukumi wa governor wa county ya Masako kwisila Melati Kivathukanio head of governors delivery unit Justus Kitengo kana methukumile ya silikali cia motioko ne batonyeka ikethwa ibingeswa ni kwambata kwa ngalama ya ndibisia athukumi kumana na uthukumi kwithwa uyendeka mwingi na county kulasimika kumanthanzia ingi cia kukwatia uthukumi wayo. Kitengo kana kwatia na livoti ila inaumie ya mwiki munene wa Masavu yulo wa county ya Masako ngalama ya ndivi ya misala ni yongeleketwe ni kwithwa uthukumi uyendeka mwingi na nonginya county manthe ziasia kola ngalama ina kuikiria kana uthukumi nduna atamba ika Boniface Mutesia no kutweleza itina olivoti ya mwiki munene wa Masavu eleno mie kaundi nisionthe kuna nyametumile ya ilovia na kaundi mbingi na sukuoneka sina mianya minene ya ilovia. Justus Kitengo awetakana ngalama nene ya kuiva uthukumi kaundi ni ya Masako yongeletwe ni uthukumi kwithwa uyendeka mwingi kwi mwene nthi na kaundi mbingi ni kunikite muno ni ngalama nene ya kuiva uthukumi ati ovalite kwithwa na metalala misio ya kuthese ngalama ino. Devolution yokie back in 2013 na counties C47 cia inherit kana siosa athukumi ala matwa ibinda kanzo na ithia tebinda ila governor mutua unaikiwelani na member of county assembly na naivo na tuyoko mina the 5-year tenure try at 53% na ila jumie 2022-2023 inai at 46% on wage bill ithie tuendele na ukita kumetunga nthi na kila county yonthe kata county sionthe nisiendele na fight yolo wa wage bill nondo yolo nondo wa project kana departments sina we mingi more than what we can be able to handle as a county yokwenda. So report yele yumie me right kulingana nondo yumie lakini woka kwa mwene e services nito sienda muno vai nenganangeleka nyona masvitali manene kaundini ya Masako alawa watatame kumbilira nunyivu wa thukumi na nonginya silikali ya kaundi ithinikie maundu makwithithia kana uthukumi wa ila masvitali ni onthe ithieta level 5 in Machakos nito need more clinical officers, to need more doctors, na neto need more nurses. Now you to need still wage bill yolo. Niki nondo services. Services to yolo. It devolve some of the functions to anengwa sio kako ta counties na at the end of governance delivery unit nene realize it na ngethi akana no matter what we do na twende ona tweka chao still we need more employee oingi kwa livoti ino na umie iwetakana ngalama cia uthukumi vengi situ muno ni kusaliwa kwa ilovia kuma silikali nene avalata silikali ya kaunti ya Masako ina lasimika kutumia ilovia sio sana wasia koti no kana kwa ile uthukumi na kugithekana vaondo no mona kwa ma serikali wa William Ruto ni wale kali ambesa ikoka kwa ground na ithieta county ya Masako muno tunalaya on source revenue na on source revenue yitu twene na improve ni mwesekana mwakosu twethe previous regime ilaya ya governor mutua twatenite 1.2 million na twaumbu twoka mpaka 1.4 million na 1.3 1.1 na twathi mpaka 1.43 wethe atwina wongeleku wa revenue wa 330 plus million na ithi ta county ya Masako etwalaiye muno na on source revenue nono besa isi aselea wa no to close the financial year ya 2022-2023 twai nde muno thini wa equitable share oingi ya election thini wa county ya Masako thini uthukumi kwi mwene nthi kana vaina Melati ya chati kana ya nzeve na maundu onthe mekuno na umilumu ya nuno kana kwikithia kana maendeleo ni mavika icio ni cionthe cia ndwani batekuvathula icio imwe waika project kama Masako ta end of governance delivery unit ndese kabalakai projects yo nde itweka isia nzeve nini ranese kana project izo to account mbesa ane yake mbesa members of county assembly na governor ni wasia project izo kaikwe ni ranese kana project izo yepo na nirel na to review performance ya 2022-2023 na performance izo tuna review ya hata kama na ni chauki na deliver each and every ward
na tuende na undeliver kiu ni tunokie ingi twaoka twasisia 2022 budget ya 2022 2023 for example ni Machakos Central bakwa Mheshimiwa Wangondi tunokie twasisia kana kila sub location kila location ni akwatie development aya kila location nayo ni akwatie development na tunokie tweka ke kila sub location twamino nengane development siothe ya 2022 2023 itunasio kienge twasisia kana thini wa approach yito ya development ta Machakos andu mama sako nituneki development kila bandu twoka twasisia first financial year ya 2022 2023 ethani Masako itwanenganie sub location kaunti ya Masako nyeni Toboni Mutesia